Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal, Stojan Novaković sa vama i donosim novu analizu za vas. Ovog puta je u pitanju naš predsjednik Aleksandar Vučić koji je prilikom objavljivanja predstojećih izbora dobio po meni jedno jako zanimljivo pitanje, a to je da li će da zakuka. Malo mi to zvuči privatno pitanje i u pogrešnom trenutku, zato hajde da vidimo da li je to već bilo isplanirano kao i sam odgovor tako što ćemo analizirati neverbalnu komunikaciju. Prije nego što krenemo, želim da znate da ovaj video nije namenjen u političke svrhe. Ne zaboravite da kliknete subscribe dugme, bacite like, podelite ovaj snimak, pa da počnemo. Izvinjam se, Saša Milovanović, Srpski telegraf. Ne možemo od maske da vas prepoznamo. Evo skinuo sam masku. Saša Milovanović, Srpski telegraf i sajt Republika RS. Iako je jako loš kvalitet snimka, jasno se vidi osmeh na licu kada je čuo koji je novinar u pitanju, što nisam primetio kada su ostali novinari postavljali pitanja. Pa imam nekoliko kratkih pitanja, pa evo prvo pitanje za vas, predsjedniče. Zanima me da li vi možda planirate da malo zakukate? Možda samo ja ovako mislim, ali kada bi mi neko postavio pitanje da li planiram da zakukam, malo bih se barem iznenadio. Ali on nije pokazao nikakvu emociju, niti je pogledao u pravcu novinara. Šta to vama govori? Ili možda malo više, s obzirom na to da decu gospodina Dragana Đilasa niko ne zna, niti Miko preti i hvala Bogu da je tako. Dok za razliku od njegove dece, vašoj deci se preti smrću, silovanjem, žele razniti. Ovaj mikroizraz, odnosno emocija, se naziva nadmenost, jedna vrsta superiornosti, ali je neusklađena sa pitanjem, uopšte ne bi trebalo da se pojavi, s obzirom da se spominje smrt i silovanje njegove dece. Neusklađenost reči onoga što čujemo ili izgovorimo sa emocijom koju pokažemo, to je u stvari ono što tražimo i što nam odaje da li neko laže ili ne. Ljudi, da vaša deca dobiju teške bolesti, neizlečive, da umiru u mukama. Sada smo vidjeli da se igrao sa olovkom, penkalom ili šta god i nakon par rečenica vidimo ukrštene prste i pogled na dole. Ovo bi trebalo da pokaže jednu vrstu stresa ili frustracije zbog ovoga što čuje, ali njegovo lice ne pokazuje nikakvu emociju, ni bes, ni tugu. Da su oči ostale fokusirane, bila bi tuga i kompletan govor tela bi ukazivao na nju, ali njegove oči se kreću po stolu. Pa kad stavim to jedno pored drugog, imam utisak da biste vi trebali svaki dan da kukate na televiziji i da plačete, pa je moje pitanje da li možda planirate da malo zakukate, jer vidim da je to izaziva nekakve empatije, a onda kad zakukate, onda recimo 2 sata kasnije ne morate baš da se uključite. Prekrštene ruke, klasično zatvaranje u sebe. Utisak nedelje, nego recimo u hit tweet, pa još jednom se iskukate za one koji to recimo nisu vidjeli. Drugo pitanje, dok gospodin Dragan Đilas lupa u šerpe, njegovi sledbenici vas vređaju rečima. Sada vidimo kako stavlja ruku na usta. Ljudi to uglavnom rade kada nešto ne žele da izgovore ili dovode u sumnju ono što su čuli. Vučiću pederu, to se čuje u različitim delovima grada, uključujući deo grada gdje žive vaša deca. Pa sad mene zanima da li su vaša deca uplašena, da li strahuju za svoj život, da li plaču zbog toga što im neko vređa oca i što mu preti svako veče u 8:05. I moje treće pitanje koje je, rekao bih, isto jako bitno, a to je ono što je možda opasnije od ovo. Ovdje vidimo jednu vrstu poker face-a, neku fokusiranost. Nije više toliko zatvoren, ali mu je pogled izgubljen u daljinu. Ovo meni više deluje kao dramski efekat. Ove loše glume gospodina Dragana Đilasa je činjenica da su njegovi sledbenici na Twitteru poimence tražili da se ljudi obračunaju jedni s drugima. Znači, pozivali su na krvoproliće, pozivali su, citirat ću gospodina Todorića, ako mogu da ga zovem gospodinom, koji je rekao... Definitivno je srećan zbog izjave novinara, ali pratite dalje, postaje zanimljivije. Pobiti govna je gotova stvar, pa je onda jedna novinarka, ili sad je valjda PR gospodina Dragana Đilasa rekla da se ljudi trebaju... Pazite sad, ovo se zove maskiranje osmeha. To je neusklađenost koju sam spomenuo. Svestan je da na ovakve izjave nije trebao da se nasmeje, zato se usne stežu da bi pokazale bilo koji drugi izraz lica. Tući na ulici, pa je čak i dopisnik BBC-a rekao da vas treba
valjda i šamarati, u njegovom kraju se valjda tako šamara. BBC to su oni što nam 30 godina sole pamet o demokratiji, to je valjda I opet taj osjećaj nadmenosti. Izgleda da sve ide po planu. Vidjeli smo osmeh u pogrešno vreme, pokušan da bude zamaskiran i na kraju prebačen u smrk, što znači u prevodu zlokoban osmeh. Njihova demokratija sa šamarima, ne znam da li to njihov stav ili njegov samo, to ćemo vidjeti, pa me zanima šta će država učiniti za ove jasne poruke na nasilje. Kako vama deluje ova vrsta osmeha? Na izlazak na ulicu, na krvoproliće, poziv na tuču, na prebijanje, a Boga mi i poziv na nečije ubistva. Hvala. Vidjeli smo kako je spojio ruke u položaj koji ukazuje na sramotu ili frustraciju. Da li je zbog osmeha koji je pokazao kada nije trebao ili ne, to će ostaviti na vama da odlučite. Ja sam rekao da dok traje vanredno stanje da neću da izgovaram imena političkih protivnika 50 dana to. Kako je završeno pitanje? Jako brzo je nestao osmeh koji je bio tu na kraju. Ruke se blago stežu, suzbijaju neki stres. Verovatno mora da se fokusira i pokaže neku emociju koja nije baš, pa da kažem, nasmejana. Nisam uradio, neću ni danas, neću čak ni posredno. Bez obzira na to što je jedna stvar tačno, to je da sam svakodnevno. Ove velike pauze pokazuju da pažljivo bira reči koje će da izgovori na ovu temu, jer svaka reč je presudna. I ja i svi meni bliski bili glavna meta najtežih uvreda i najgorih mogućih reči. Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem. Podsjetit ću vas da je bilo plakanje i u predsjedničkoj kampanji apsolutno neprincipijelnog. Nikakvog smisla nije bilo. Ali ti nisu dobijali mnogo glasova. Ja mislim da pred narod idete, i to je smisao ovog sastanka bio, da pred narod. I sada jedan upečatljiv potest, to jest položaj ruku. Stav moći i snage. Mnogi političari to koriste, s tim što je ovdje napravljeno pogrešno vreme. Kroz pitanja se prikazivao kao žrtva, da bi probudio saosećanje. I nakon svega, kada se ta gestikulacija pojavi, pa nema svrhu, jednostavno je kontradiktorna. Idete sa planom i programom, sa onim što ste uradili i sa onim što ćete da uradite. Dubok uzdah, naglašavanje situacije, a malo su se prsti izgrčili, vraćanje u dramski efekat da se probudi isto ono saosećanje. To je moja ideja i ne mislim da treba da kukam. Neću da kukam ljudima ni o mnogo težim stvarima. Ja bih sad da govorim o tome kakav je problem za nas to što smo mi očekivali ove godine rast od 5% dok vam se ne dogodi korona. Ovdje je već shvatio da treba da vrati prste u ispravljen položaj. Iako ovi pokreti deluju suptilno i nenamešteno, to je u stvari signal našem mozgu da nešto nije u redu. Zato se takve stvari dešavaju. Ukoliko smatramo da se nalazimo u položaju koji ne odgovara izgovorenim rečima, mi ćemo ga promijeniti iako se ne osjećamo ugodno. Šta da radite? Očekujete 2014. Zbog toga bih. Još jedan dramski efekat, 2 uzdaha i pauza. A rađe bio tužan i bliže suzama nego zbog ličnih uvreda da bih izigravao žrtvu pred očima javnosti i nije važno. I na samom kraju, izgleda da nije važno. A sada da se vratimo na ono što je važno. Nije bilo potrebe da se gleda dalje snimak, jer smo se fokusirali samo na glavni deo koji je bio važan da nam pokaže da li je očekivao pitanje ili nije. Šta vi mislite o tome? Da li je ovo pitanje bilo namešteno uzevši u obzir način na koji ga je novinar postavio i emocije i govor tela koje je predsjednik pokazao? Napišite mi u komentarima. Ne zaboravite da kliknete subscribe dugme, podelite snimak, pa se vidimo na vrhu.